Bagesho re alamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gasha go tswa Studio 10 Auckland Park. Re thoma pele ka dihlogo tša tsona. We need to draw in all the necessary resources. Resources includes even the departments, state-owned departments that are relevant to assist. Bahlankedi ba molao ba netefatša gore polokego e tla matlafatšwa sebokeng sa kopano kgolo ya BRICS ka Afrika Borwa. La mathomo eba presenta the charges to my student varile ito hoga 12 rand per transaction. Mara now if etugile Dithuto di hlwele di sharakantšwe collegeng ya Waterberg ka Limpopo ge baithuti ba ipelaetša ka ditefelo tša NSFAS. It's a contest between nations. There are two South Africans that are fighting against two Philippines. Dipapading morulaganyi wa papadi ya matswele Ayanda Matete o re bokamoso bo a phadima papading ye. Batho besho thobela ke lesolela madireng a letšatši le mošomi mmogo Triforce Ntswelengwe. Sehlopha tšhomo sa tlhapetšo ka Afrika Borwa seo se tsebegago ka Net Joints se re se ikemišeditše go netefatša gore baemedi ka moka le bao ba tla bago gona sebokeng sa BRICS bekeng e tlago ka Johannesburg ba bolokegile. Modulasetulo mmogo le motlatša mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa Tebello Mosikidi o re dikarolo ka moka tša sehlopha sa tšhireletšo di tlaišwa ka mafilong ao go kgontišiša maemo a tšhireletšo ka mafilong a maleba go akaretšwa le boemafofane, boemakepe le mellwaneng. Go tla ba le dikgorotsheko tše ikgethilego go šogana le mathata ao go akaretša kopano bjale ka ge go bile bjalo nakong ya mogopo wa lekfase ka 2010. Ye ya go ba kopano kgolo ya dinaga tša BRICS mo bahlankedi ba phethagatšo ya molao ba netefaditšego gore tšhireletšo ya go ba e maatla. Dihlogo ka moka tša mebušo e 40 le dinaga di ya go kopana ka Johannesburg. As NatJoints, the expectation is that we need to draw in all the necessary resources. Resources includes even the departments, state-owned departments that are relevant to assist. In this regard, we are continuing to have meetings to tighten the loose ends as we, from time to time, establish where we are having challenges. So both air, land, sea, en route to the venue and back, we are having deployments in place. We are hlongwa kgorotsheko ya go ikgetha go šetšana le melato e tla runyago kopanong kgolo yeo. Go bao ba tla be go ba le tikologong ya Johannesburg tshedimošo ya mabapi le ditsela tšeo di yago go tswalelwa e tla lokollwa. We have planned a 24 hours court dedicated to do and address all issues that are coming or will come from the summit itself. We want to ensure that when visitors leave the country, they leave the country with all their cases being processed through the court system. We have courts dedicated for this, and we do have prosecutors and investigators that are dedicated to do the investigation and process all cases as they will come. BRICS e bopša ke dinaga di etša Brazil, Russia, India, China le Afrika Borwa. Gomme kopano kgothe ye e ya go thoma ka la 22 go fihla ka la 24 Agostose. Baetapele ba seboka sa mekgatlo e šupa yeo e reilwego leina la Multi-Party Charter for South Africa ba saenile sengwalwa sa melao le dipeelano seo se akaretšago kgolo ya ikonomi, tlholego ya mešomo, go fediša kgaotšo ya mohlagase le kabo ya ditirelo gare ga tše dingwe.
Sengwalo seo se sainilwe ka Kempton Park ka bohlabela bja Johannesburg ke baetapele ba DA, Action SA, Freedom Front Plus, United Independent Movement, Spectrum National Party le Isanko. Mekgatlo ye e hlomile seboka se ka maikemišetšo a go menola ANC dikgethong tša bosetšhaba tša 2024. Modulasetulo wa kopano ye Professor William Kumete o file polelo ya go tswalela kopano. The undersigned political parties come together at a time when South Africans are desperate for hope. They can only come from a new political direction for our young democracy. While they contest elections as individual parties, South Africans will see that they are greater than the sum of their parts. The name of this agreement is the Multi-Party Charter for South Africa. The nature of the agreement, it is the form of a pre-election arrangement. The vision for South Africa, a new government to build a just, inclusive and prosperous South Africa based on opportunity, freedom and security for all its citizens. Bjalo ka mehla re le kgopetše sa mafahleng a lena morago ga gore go utullwe gore sekolo sa Crowthorne Christina Academy seo se bilego ditabeng morago ga kgatišo ya video yeo go yona morutiši a bego a goga morutwana ka meriri ga se sa ingwadiša le kgoro ya thuto gomme maikutlo a lena ke ya Se se dirago ko sekolong se e tlwaele maswabi le ditlhamiša ditlhong ba gora thuto nke ba bona gore sekolo se sa tswalelwa gomme le morutiši wa o dira bošula bo a lebane le tša molao gomme a tla bona gore ditirelo tša dirileng a se tša mannete e tlo e bontšha le gore barutiši ba ba rutwa mo sekolong seuwe a bane mangwalo a maswanedi a ba barutiši ge o be go le bjalo be ba tla tseba rena ke ka mokgomang o ba tshwanetse ba tshware bona ka ona ba dumela mo kgasong ke nagana gore sekolo seo se tswalwa ka lebakeng la gore go a bontsha gore ba dira yaka ba batla a kere ga se mo molaong so ga gona opo o ka ba bolelelang seno ka setswalo se tseelwe dithata ka gore bile ba na le kgetololo bjale nna ke re sekolo se tshwana le se sa Crowthorne Christian Academy seo se bonagetse morutiši a goga merutlwana ka meriri se tshwanetse go tswalelwa gomme mongwe wa sona a romele kgolegong e le go romela molaetša. Re sa leamogela dithuto di šarakantšhitšwe ka college ya TVET ya Waterberg ka Mokopane ka Limpopo. Baithuti ba be ba ipelaetša kgahlano le sekhwama sa National Student Financial Aid Scheme ba re ga se ba hwetša tšhelete ya bona ya dijo le dipuku sebaka sa dikgwedi. Ba lla gape ka mokgwa o moswa wa go lefela tšhelete tša bona wo o sa tšwago go tsebagatšwa ke NSFAS. Baithuti mabaleng a college ya tlhahlo ya Waterberg ka Mokopane ba ikgašitše mebileng go tšweletša dillo tša bona. Ditšupetšo tše di tsene bekeng ya bobedi. Baithuti ba re ga se ba hwetša mašeleng a bona a dijo, dipuku, madulo le a dinamelwa go tšwa go NSFAS mo kgweding tše tshela tša go feta. Ba re ba bangwe ba baithuti ba tlošitšwe lenaneong la bao ba holegago go tšwa go NSFAS. Ba lla gape ka gore mokgwa wo moswa wo NSFAS e ba lefago mašeleng ga o šome gabotse ebile o ba jabetša mašeleng a bona. Deductions tše di leng mo service provider e be bitšang bathala la mathomo e ba presenta their charges to my student ba rile e tlo goga 12 rand per transaction mara now e fetogile 12 ranta a e sa le 12 ranta ke 8 rand. College ya Waterberg e re lenaneo la baithuti bao ba ingwadišitšego le yona gape le go holega go tšwa go NSFAS le rometše go setheo se sa NSFAS. Go le bjalo mokgatlo wa Organization Undoing Tax Abuse ke gore outa ka boripana o re ba ditirelo bao NSFAS e ba thwetšego go lefa mašeleng a baithuti ba lefiša baithuti ditefelo tša godimo-dimo ge ba reka le go ntšha mašeleng a bona. Baithuti ba re ba ikemišeditše go tšwela pele ka mogwanto wa bona go fihlela ge dinyakwa tša bona di sekegelwa tsebe. Ba ipiletša gape go kgoro ya thuto ya godimo ga išita le NSFAS go tsenya letsogo go netefatša gore bothata bjo bo a rarollwa. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mokopane.
Bagolegwa ba bangwe ba babedi ba hlokagetše ka bookelong ka baka la dikgobalo nakong ya go phulega ga mollo ka lefelong la tshokollo ya bagolegwa la Ditaba Senthimule. Bekeng ya go feta bagolegwa bao ba bego ba le bogale ba fišitše moago wa malao a dikete tše 3 morago ga gore balaodi ba kgolego ba palelwe ke go fihlelela dillo tša bona tša gore ba fetišetšwe dikgolegong tša kgauswi le magae a bona. A ke mašaledi a dikhuduego tša ka kgolegong ga bjale se ke seemo sa tshokollo ya bagolegwa ya Ditaba Senthimule ka morago ga gore bagolegwa ba itshume ka mollo. Morago ga mollo ba mmušo ba re go letetšwe gore go hudušwe bagolegwa ba magolo a tshela. As of 17 August 2023, 2,436 inmates have been transferred to various centers across the country. Invariably, we have seen a sharp increase in the rates of overcrowding in those facilities. Mmušo o bolela gore palo ya mahu e oketšegile go fihla go ba bararo le dipego tša dikgobalo tše 18. Kontraka magareng ga ba mmušo le balaodi ba lefelo e balela go dimilione tše 40 ka kgwedi. Balaodi ba tshokollo ya bagolegwa ba re go khamphani yeo e tla go lefwa ge bagolegwa ba se gona ka kgolegong. The contract is designed in the manner that the department pays for occupied beds. Now this institution has lost 3,024 beds, basically all the beds have been lost. We are not going to pay for those. We are not paying for those currently. And then in terms of the renovations to the facility itself, that is covered in the contract, is the responsibility of the contractor. Mmušo o re ge dinyakišišo di sa tšwela pele ga bjale go bontšha gore mankgware ke ona o thomilego mollo pele ge bagolegwa ba ka tšhabela ka moagong o mongwe. Bahlankedi ba tshokollo ya bagolegwa ba re ga bjale go šetše go pharilwe motho o tee ka molato wa go tshuma e fela ge dinyakišišo di tšwela pele palo e ka oketšega. Monyakišiši wa mathomo go iponagatša lefelong la bosenyi fao Senzo Meiwa a bolaetšwego gona o boditše kgorotsheko kgolo ya Pretoria gore tiragalo ye e begilwe maphodiseng di iri tše 4 morago ga tiragalo. Bohlatse bja go ngwalwa bjo bo filwego ke warrant officer Thabo Mosia ka 2019 o rile go diega go bega molato e ka ba gona go dirilego gore lefelo le la tiragalo le kgwathwa-kgwathwe. Kgorotsheko e kwele gape gore batho bao ba bego ba le ka ngwakong ga se ba dirwa diteko tša mašaledi a lerujana la morago ga go lokollwa ga kolo sethunyeng. Warrant officer Thabo Mosia o re o amogetše mogala wa go bega tiragalo ka kotara go ya iring ya 12 bošego gomme ga se a fiwe aterese ya lefelo la tiragalo ya polao. Ka go rialo o ile a leba setešeng sa maphodisa sa Vosloorus fao a boditšwego gore vene yeo e lego bookelong bjo Meiwa a amogetšwego go bjona e tla mo felesetša fao. Le ge go le bjalo Mosia o botšišitšwe ka fao lefelo la kotse le ka bego le kgwathwa-kgwathilwe ka gona. Ge Mosia a sa gakagakanegile go gopola tatelano ya ditiragalo tša go kgoboketša bohlatse lefelong la polao, moadvokata Zithulele Nxumalo yo a emetšego mogononelwa wa bone o tla tšwela pele go mohlaba ka dipotšišo go sasa ka ga seo a se dirilego le seo a sa se dirago lefelong la polao. Mohlaba mokgoši wa bomenetša Patricia Mashale o filwe peila ya diranta tše 1,000 ke kgorotsheko ya magistrata wa Bloemfontein morago ga gore a ikiše maphodiseng. O hlwele a tšweletše kgorongtsheko le molekane wa gagwe George Mashale bao bobedi ba latofatšwago ka go tshela lengwalo la kiletšo la kgorotsheko goba protection order. Go ile go a lokollwa lengwalo la gore Patricia Mashale a golegwe morago ga go palelwa ke go iponagatša kgorongtsheko ka March lenyaga. Ke dilemo tse 3 Mashale a ntse a ipatile. O ile a baleha ka mora hore a phatlalletse bobodu ba sepolesa sa naha. O ile a tlaleha hore a mang a mapolesa a boemong bo hodimo a lekala la mautlwela ke melata e hlokang ditokomane e ileng ya fumana mesebetsi e sebedisa ditokomane tsa mokunyata. Mashale ke tlelereke ya mehleng e neng e sebetsa lekaleng la sepolesa sa Freistata la dithunya le jwala. O ile a tebelwa mosebetsing ka kgwedi ya Hlakola ngwahola. The reason why I was arrested is because there was a warrant of arrest issued for me
I was here on the 16th of November last year, and there was an arrangement made with the magistrate that because I'm in hiding and because there were already 3 attempts on my life, I don't have to attend court. And in March, when my husband attended court, the new magistrate refused to accept the submission that was made. She refused to accept the arrangement, and she issued a warrant for my arrest. That's why I'm in chains today. Mashali o boetse o entse kopo ya tshireletso ya sepolesa. I cannot move freely because my life will remain at risk until these people that are attempting to kill me are being arrested. Nyewe ena e buseditswe morao ho fihlela ka la 30 kgweding ya Mphalane. Tlaleho ena e hlophisitswe ke Kamogelo Siekwi, nna ke Thola Letlala. Ditaba di tswela pele. Plante e kgolo le go fetisha ka Afrika Borwa EPCO e le ya go pšhatlaganya dipeu tša oli ka Lichtenburg ka Northwest e kgauswi le go phuhlama ka baka la ditlamorago tša kgaotšo ya mohlagase yeo e sa rulaganyetšwago. Bahlankedi ba re seemo se se ama mašeleng a khamphane gampe. Jaaka kgwebo tse dingwe go ralala profense, kgwebo eno e amilwe ke kgaogo ya tlamelo ya motlakase, mme go senyega ga transformer mono Lichtenburg go gakaditse maemo. Setheo se latlhegetswe ke dimilione ka ntlha ya kgwetlho ya motlakase, mme fa seemo se sa fetoge ke bofelo jwa setheo seno. If we just look at what has happened from the transformer issue, we've lost 17 production days since the transformer issue emerged. Basically equates to about 6 million revenue lost per day that we have. And running the diesel generators, if we should run on production, we're looking at a loss of approximately 3 million just on diesel. Re yono wa bana ba le babedi kwa Bladeville o ya gae a na le letshogo la go ka latlhegelwa ke tiro, mme o fitlhela gape mathata mangwe gape ya motlakase mo gae. Go rona mo Bladeville extension 3 ha e yalo ha e tsamaye le di stages, e nna stage 4 12 hours. Mo 12 hours e motlakase o ga o tla o tla le low o fitlhela le gore stofo se palelwa ke go nna mogoti ka tshwanelo. Go dira le go iphedisa ntle le motlakase mo go pateletsang Martin ke dikgotsi go ikuela go puso go tsereganya. Ke Mpho le Pedi, dikgang ke tsa SABC Lichtenburg. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e theogile kudu-kudu ka lebaka la dišere tša gauta. Theko ya dirafša le oli e matlafetše. Tša dipapadi, Afrika Borwa e tla ba e na le dinkgwete tša papadi ya ntwa ya matswele tše 5 ka Aprele ngwageng o tlago. A ke mantšu a morulaganyi wa mahlwa a dibona wa papadi ya ntwa ya matswele a Yanda Matete. Xaba Promotions ya Matete e tla ba monggae wa tournamente ya ntwa ya matswele ka Soweto ka Sontaga go keteka bophelo bja Nelson Mandela bjalo ka sebapadi sa ntwa ya matswele. Lenyaga e tlabe e le la boseswai go swarwa tournament ya Celebration of Madiba as a boxer. Tournament ye e thomile ka ngwaga wa 2014 gomme e tlo swarelwa provinceng ye nngwe e sego ka Eastern Cape la mathomo. Mo ngwageng o tournament ye e tlo swarelwa ka Orlando Communal Hall ka Soweto ka Sontaga. There are 4 title fights that are taking place. We have a South African title that is vacant. We have 2 WBO titles that are sanctioned by the WBO and 1 international title that is sanctioned by the IBF. Barulaganyi ba holofetse gore tiragalo ya ka Sontaga ka Orlando East e tlo atlega. Our intention was to equally move
the event to any country in the continent, any province in South Africa, which symbolizes the steps that Madiba as a freedom fighter took. Mo ntweng ya letšatši nkgwete ya flyweight ka Afrika Borwa Phumelela Qafu o tlo lwela lepanta la IBF International Bantamweight kgahlanong le Genesis Libranza wa Philippines. I've been preparing for the fight for about 2 months now, so I'm really ready for the fight. And on Sunday, I'm going to put on a good show. Mo ntweng ye nngwe ya ka Sontaga, Sfiso Hlongwane wa Limpopo o tlo lwela lepanta la junior lightweight title kgahlanong le Asanda Ginqi go tšwa ka Eastern Cape. I won't say I'm lucky, but like Soweto is my second home from Limpopo, so I know my fans, they're gonna be there in numbers. They must just expect the Sfiso they see all the time when I fight. Barulaganyi ba kgopetše mokgatlo wa Boxing South Africa go swara tournament ya mohuta wo. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Johannesburg. Bagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go sasa le beseng kadimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. a ke gore bo kgaetse Dithabela re lebella kakanya bo sebošegong bja lehono re lebetse dikgonagalo tša dipula ka represente tša masometsela re lebetse ona go ka kwa go la Western Cape dikgonagalo tša lephutho la moya o montši o tla tlišago moya wa go tonya dikarolo tša Western Cape o tla bo kitima ka dikilometara tša masomehlano ka iri maruma ka bakabana dikarolo tša Eastern Cape gomme dikgonagalo tša dipula ka represente tša masometharo wena o le go ka provinceng ya Free State le gona ka Northwest gomme letšatši la go sasesa le gona dikgonagalo tša dipula ka represente tša masometharo gomme di a tliša dikgonagalo tša maruma ka bakabana dikarolo tša Eastern Cape lephutho leo la moya le tla kitima ka dikilometara tša lesomehlano dikgonagalo tša dipula ka represente tša masometharo wena go ka kwa go la KwaZulu Natal na godimo tša province ya Limpopo go bontšha go tla ba go hlokile go letšatši la go sasa digrata tša ditemperature tša rena re betše gona ka kwa go la Gauteng go bontšha go tla hlaba letšatši mo go bontšha gore go tla ba go ruthela ga magareng ka Pretoria le gona ka kwa go la Vereeniging mo go bontšha gore go tla ba go fola ga magareng go mare lebela province ya Limpopo dikarolo tša province go bontšha go tla ruthela ka Mokopane le ka Polokwane fela go tla fisha ka Messina dikarolo tša Thohoyandou le gona ka kwa go la Bakersford Phalaborwa ke tša masometharotaro mo go bontšha gore go tla ba go fisha bogadi ba province ka moka province ya Mpumalanga re boletše gore bontšha go tla ba go fodile ka Emelo le ka Mettleburg dikarolo tša Mhluze le Lydenburg ke tša masomepedi tshela efela ka Sekhukuza ke tša masometharonne mo go bontšha gore go tla ba go fisha province ka moka ka KwaZulu Natal dikarolo tša Durban go bontšha go tla ba go fodile mohlomongwe le ka lebaka la dikgonagalo tša dipula tšeo di tla ba go di tshwela-tshwela ka diperesente tše masometharo Richards Bay le gona go fodile efela ka Vryheid go bontšha go tla ba e le tše masomepedi šupa Eastern Cape re lebetse gore go bontšha go tla ba go fodile ka East London le dikarolo tša gona ka kola Komani Maltswai mo go bontšha gore go tla ba go apešitše maru a makabakabana le dikarolo tša gona ka kola Graaff-Reinet province ka moka go bontšha go tla ba go fodile ka Western Cape dikgonagalo tša lephotho la moya wo montši di theoša digrata tša ditemperature tša rena gape le dipula tšeo di tla ba go di tshwela ka diperesente tše masometsala ke tša lesomešupa ka Cape Town Mossel Bay province ka moka go bontšha go tla ba go le ga magareng le ka Beaufort West ke tša lesomešupa Northern Cape go bontšha go tla fola ka Upington go tla ba go apešitše maru mole le mole le ka DR le dikarolo tša gona ka kola Kurumane province ka moka go bontšha go tla ba go fodile ka province ya Free State go bontšha go tla ruthela ga magareng ka Sasolburg ke tša masomepedihlano Frankfurt le gona ka Bethlehem mo go bontšha gore go tla ba go fodile ga magareng ka Northwest province ka moka go bontšha go tla ba go apešitše maru makabakabana dikarolo tša gona ka kola Mahikeng Zusarenek le dikarolo tša gona ka kola Bloemhof go rotogela ka Rustenburg le gona ka Lichtenburg mo go bontšha gore ke tša masomepedi tshela ka moka ke tšona tšo tše kakanyo ya bosebošegong bja lehono go tša go nna setlogolo sa Babina Tau ke re mmogo